awubheke nje umsholozi uhleli yedwa kanabakhelwane kodwa wena unaye kungcono alibonga igama likaJesu akabonga uJesu ophilayo ngiyacela bathandekayo namhlanje ebusuku esidwebeni lento encane nje esenhlizweni yami bese singena ohlelweni lethu namhlanje egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha lifikile kodwa ngimemezele nje ukuthi lifikile ivangeli alibonga igama likaJesu yasesikhathini la khona kufanele leyaqe yasendulo babuqulu leyo ukuthi umuntu mayezodlula ngasendlini yecawa akhumula umqwaza ufake esikhwameni bese yadlula ngokuhlonipha inkosi sibuyele leyo nto enjalo ngoba uNkulunkulu ubeka sibuyise isithunzi sethu ebandleni sesingena kakhulu kuthiwa yikho lento yethu kodwa manje ngiyahawu ukuthi angimemezele ukuthi it is that time alibuyi yebo lifikile ivangeli lifikile yebo
ngiye ngadlula kule yancwadi yesambulo bathande